Dame i gospodo, pogledajte sada prema izlazu iz šatora. Naši prijatelji iz studije prikazat će vam koliko dugačku kobasicu istarsku napraviše samo za vas, za vaše i naše sjećanje. Dame i gospodo, molim sve fotografe koji imaju vremena i volje da ovo snime. Ovo se ne viđa svaki dan, ovo se možda vidi jednom u životu. To je kobasa. Evo ga. Hvala lijepo, dragi prijatelji, odvodite kobasicu, spustite ju iz naših ruku. Za one koji su gladni, nemojte zaboraviti, u našoj dvorani školskoj čeka vas kompletna gastroponuda. Svega, božjega